Ndi nenda tuimanisye kume buku ni dha Yoshua. Ibuku ni dha Yoshua kilungu chambe. No mundi nende watu imanisye ondeto hii idhi wa na vina na ukumbao munene. Idhi wa na vina na ukumbao munene. Ibuku ni dha Joshua kilungu chambe fresh isu idhi wa na vina na ukumbao munene. Fresh isu yapia 4 times. Musoani wa dhandatu wa monza na nana musoani wa kenda na ende musoani wa mudhiabyo verse 18. Na nikenda tuelewe context ya idhiwa na vina na ukumbao. Musoa wa dhandatu ya siati idhiwa na vina na ukumbao munene. Nundu ukatuma andu a mosa ndi ila nebite aithimo ne manenga idhiwa utiwa. Yoba nunu muthangasya Joshua nengane na kwikumbaithya nundu no muvaka amatongwesye andu ma Israeli makamesye ndi ya watho. Verse 7 and 8 maandiko manga imeasya indi na ukumbao munene usubi wike kwianana na miao yonthe ila Mose muthukumi wakwa wakwiya iye. Nduka mielelukile kwelekela koko kwa aume kana koko kwa aka ni kana uathimike ovala withi. Na indi verse 8 ibuku yi ya miao itika aume kanywani waku indi imiao wimisuania muthenya na utuko ni kana usubie wike kwianana na wonthe ula wandikitwe nthini watho. Nundu nivo wiailia nzia yaku na nivo wika na kiliko. Kitumi cha keli cha Joshua kwiyikia vina na kwikumbaithya ni nundu Yehova numunengete manuo itoetie za cooperate nikenda evikia kumatongwesya andu ma Israeli makamesye nthi ya watho. Na miao isu nila ya Mose. Maandiko mange imemeta ibuku ya miao. Isu niyo manual Yehova unengete Joshua. Watendi atia manual isu maandiko mange imeasya nivo indi wiailia nzia yaku na nivo wika na kiliko. Na indi verse 9 aimuthangasya akimwia ndi kwiaite ithiwa na vina na ukumbao munene ndukaakie ona ndukaateve nundu Yehova ngai waku vamwe naku okula withi. Mavinda kwa mavinda no muvaka twikumbaithye. Kwikumbaithya tikwasya ndukwiwa wia. Courage is not the absence of fear. Courage is being in the presence of the object of your fear, lakini in spite of that fear. Na winavata wa kwisukuma kwitwia attitude ya ukumbao na attitude ya vina nikenda usurmount your problems ahead. Na indi finally akimuthangasya na kumwia ola wing'endea miao yaku na ailia kwithukisya ndeto syaku nthini wa wonthe ula wimeaia andu ma Ngai mundu usu akooawa. Ende imwia ithiwa na vina na ukumbao munene. Itakwasya nduketikile kuthamawa kana kudiscouragewa ni andu ala makuthiululukite. Na ndeto hii sataviwe Joshua. Nenda kuisoma kwitu nundu kilunguni ki cha Joshua nikielekania na mwana kwiana. Nisi comparison
isi comparison ni elawai ibuni dha inyaku not ondumwe na anduma Israeli me Misili. During that period ya pregnancy me kala Misili for many years until modena wa kwauna kwa inya waku wabika. Na niboende tukona Mose ayumila na kweka siya manene nongi anduma Israeli maume there Misili. According to scripture, elama vikie kusiawa, so to speak, Yehova amatoa kuya weune. Namo mekiseke kala wandoba miaka miongo ina Yehova akimasobea akamanenga akiucha unywa akimama ndhi angwasia kwekea. In fact, the Bible says ngwasio itia kwa ya tusio ntasia nana mwewo wese kwethia in all ways and means they were amply supplied for. Otondu mundu itina wakusiawa weka mokone masia imake mubaka indi ila Mose wetiwe kana wenukiwe na Joshua eso tweka mutongwe atabiwa ndeto hii ni Yehova sia kana edhwe na bina no komba omonene nibo indi tawi mundu mwima we lo kina okela niliakuma wanane otweke mundu mwima na yu ukeyose Moseo alamendeni wa wima kunenda kwasia ndeto hii yaila muno kwandu onde mamwika alamendeni wa cross, so to speak, of a river of sorts maume wanane meyi kalie maume ni kusobe wani asia imo mambe kuisobea maume misieni ya asia imo mama ande numbasio onedwani sio kombo edhia meyi kalie wese kwethia thayu waku ndui moko ni masia imaku we moko ni maku we mwene. So the truth is this, maisha ma adulthood ni masio muno. Maisha ma adulthood me moyo mwingi muno, me utanu mwingi otondu kulika Kanaani kwandu Maisraeli kwa ekusio indi kuya kuya maitha anene muno okwi udhui kwi wathimo kwi Moseo kwina amaitha manene amaitha anene muno mamundu ala tukia na aume aingi ni makite kutwika adult na nicho kitumi makita kwivitha makatwika andu mauki ona yetu ni makia adulthood nicho kitumi mabinda maingi makita kwikala thayu wako koswa ni aume kana kosa aume mando nundu maikwenda kosa responsibility ya their own lives. Now let me encourage you mundo wa mwika ethe wanavina na ukombao na vina na ukombao we vata nundu wambe ta Joshua wena vata wa kuinga uka mesiendisu kondu wa siana siaku utakalea kondu wa ainau utakalea kumesia na kusubia. In fact, already wenamo na niwi kwetwe ni asia imako omatonethie kusoma na mondo wangi. So for the sake of your future, when I tumi sionde siakuthi ndia wadho ukamimesie. Therefore, onapena amaitha onakuwetangawa aoi anankananga andumatha idhami bwana andumena manjini angituriwa nema Illuminati kana Freemason ethe wanavina na ikumba ithie muno ukamesie ndisu nundu batendi wathi kumimesia siana siaku undu wakeli Yoba nukunengete manuo athasia ibuku thi yake etikaume kanywani wako indi ibuku thi isuane ai muthena na utuku ukisubia kwika wonde ula wibuku ni thake na thasia kwa kwika kuu ukailia nzia siaku no kethwa uneka na kiliko wena manuo nzeo etawa Biblia mundu wa mwika na ningu uthocha ulike kanisa ne yaku umwende Ngai umuthukume Ngai itwike niyo nanga yaku ila yevata in your going out and your coming back. Praise the Lord. Kangu thangase mwanasa inengane ndetoni ya Yoba na ibida jisio soma ndeto ya Yoba
we mesia ground, we mesia base, we mesia roots, we mesia foundation. Ibina disioni lodi inengane mondo ni mangai tena ambo twana tena ambo twika permanently employed in times of anguish and fear, despair and anxiety, because you will meet with them. Isuni inevitable experiences sia kutweka adult. Go to the word of God for all your comfort and encouragement. And finally, actually 3, yasia ndikwi yaite ithe wana vina no kumba omonene ndukakie ona ndukatebe nundu Yehova evamwe naku. God is keen on you becoming an adult. TV utai uisia kwa ithe waku you kamisia, he wants you to see it. Simu utai umesia utanengwa ni asia imaku you know vukume ukamimesia ukakoma masala wendo koma ukamuka oila wendo koma kana kwamuka na indi ukithiwi yani ounduwe utwewe ni munene waku. You are in control of your own life. Na wamwikwatia Yehova ndakautia ndakakwathukia maandiko manga imeasia akethi wanaku itulu monikoka ndukateve ni wisi mamundu ni makoka ndukateve ni wisi na ni wene ona maundu maingi maokia ni maka kumilela, but the Bible says ndukakie ndukateve. Mbona wina manual me ikwatie mawathimu alamevo na mwetele Yehova, he will never leave you. Na ndini wakutika adult usoma maandiko mangai na umwikwatasia Yehova ndini wa mutwi maku mathayo asia mundu ona wiva ula wikungendea kwa ngelekanyo mundu ona wiva ula ukenda ukwelelucha using fear, using guilt, enticing you with fun. Maandiko mangai masia nduka methukisie undu ni ona wiva, in fact mavetange from your life. Na we mwitikili mundu wa mwika ninakuonya isuvie ala medita ethically, lakini na lusani ni la lai na ndo adhuku maenda kwawe ndukatiane na mo andu asumezwe to ndumwe ta uta mamana kana ni mezwe ta makwie kwako mwende ngai mumanthe ngai na nowe ukakwathima na indi yonde ukamemesia endo kubothea umunthe mundu wa mwika ithangase ndeni wa Yehova ikebina ndeni wa Yehova ndakautia ndakakwathukia. Mbona ningutavitie ithe wana vina na ukumbao ame Yehova yikathaku ndithinengane mokoni maku thone mwathimo maku maingi na manene no mathangasia matikakie na methe na ukumbao uno wona ngo matavye sitwane thaku itheu ame mutangi waitu na moko cia witu Yesu. Yehova ni kwesuva muno umuthi matikakie mundu ala onthe membe indi matani ni mosio ala matona kwethe wambewo vatendi no maenda makatwike adults na makamemesie indi because many ni mamekwetie, be it their parents or their brothers kana their children nimekwatitwe makamesende ya watho na yunabotha umakumbaithie kana mwene makalili kana kwikumbaithie ona ningubotha nundu andeto yaku mekamitie makamiswania mundu nthini wayo niwo mondu mo makaila na makethwa maneka na kiliko ona ndio botha nundu wa matatu ana mathina na mo macho manthino makamana kana we vamwe na mo na nduka matia na kana finally mena bata wa kuisuvia maikele lukwe nandu matie mawathimo maku matie mosio maku na maibiki akwa wenga imusio osanguma na ndaya athima mundu wa mwika wala no isia podcast ino na nimwekenesa na nisitwa ni Yesu Kristo na boya. Amen.